amthathile abanye abanemali angishiya ngidabukisa amthathile abanye abanemali angishiya ngidabukisa abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye yangikhuthuza inkudlungu ayi yangaleyo wami kungena lo kuphuma lo kungena lo njanje hasoyisi kungena lo kuphuma lo kungena lo njanje hasoyisi ayi hayi yangaleyo wami yangikhemizi yangithi yana wami ayi yangaleyo wami yangithi yanosengo wami ayi yangaleyo wami abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye ngawe ngadlala ngenkemini ngimlindele ngithi uyabuya ngadlala ngenkemini ngilindele uthi uyabuya yangikhuthuza inkudlungulu yangikhuthuza ngibingelele kini nonke enhla nasezantsi ngibingelela ukhomba bayeke bona ngasenkandla esigodini sasengwegweni osho umculo kamaskandi ngile icelo kamaskandi elivele kakhulu kubathandi bomculo ngengoma engayenza i-single track esihloko sithi i-lockdown kulapho ngavela kakhulu kubathandi bomculo kamaskandi kulo mculo ngineciko engibukele kulona kakhulu angangokuba ngigcine sengizithola ngidlala ushonwalo kwazi sephela ube yiremodeli yami nanamuhla lokhu ngihamba ezinyathelweni zakhe okuyinkosi yamagcokama uSicebe Dlamini phansi emsini insizwa engibukela kuyo kakhulu emculweni leyo namanje futhi ngisayilandela ngithi akunethulule nansi i-CD promo kulapho ngimkhombisa ukuthi i-album iyeza ngane zakwethu kulapho uzothola izingoma ezahlukene ezikhuluma ngothando usizi siyashinga shayihawu nezinye kule album ziqukethe izingoma eziyishumi le album ngiyenze enkandla e-studio umbaze encane ngayiqala uyena ngayiphetha kuyena ngithanda ukubonga uDumisani mfowakaNkosi engwegweni ngibonga uSibusiso mfowakaKhumalo engwegweni abantu abasona phansi kunzima bathi hayi nanamuhla nje bangeseka babukela ngaphansi italente lami ngiphinde ngibonga uThembelani mfowakaGumede ngakho konke angenzele khona uthatha italente lami alibeke ebalazweni njengomphathi wami odele konke okuningi ngami wathi hayi akukhuphuke italente lami futhi kwabona ukuthi umsebenzi wami usengaqhubeka uye phambili ngibonga kakhulu uphakathi wayo kule album iciko likaMaskandi ngisebenzisane nalo kwezinye izingoma ngisebenze neciko elaziwa kakhulu ngoShuni Echalaka okungitshitshela ukwagcaba khona enkandla esigodini sasemjahweni okuwumkhaya wami awamaningi amagama enginawo ngizocela isupport kini nonke bafowethu ningeseke i-album iyeza mhla ka-30 kuyona lenyanga le esikuyona October okungumfumfu so ngiyacela ngane zakwethu nihlale nami njalo kule CD promo nginenzele nje ngengoma ezimbili esihloko esithi uthando lengoma yami nesihloko ethi abnormal ngiyabonga kakhulu lelo thuba bengicela ningeseke
out of voice namhlanje labosa wena awela out of voice abusise mntazana ufike emculweni angijabule abusise mntazana ufike emculweni angijabule ngoba nami ungibona ngilana abusisa umculo wakho wedlamini ngoba nawe ungibona ngilala emculweni abusisa umculo wakho amatala lapho telefoni nodala njalo ngisemva kwakho amatala lapho telefoni nodala njalo ngisemva kwakho ngukhomba bayeke umculo wakho mfethu ngosisa wela me awulale mina ungichaza sewote wedla maybe awela me awulalele wobudeluila bala yabeluye mshane wobudeluila bala yabeluye mshane ento yonakala eqaleni avumela yosebenza amomela bayosebenza entombi yakome